sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Adrian. Manipod Bayombong, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Sakbay ti amin, awatem man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama, ngayong kaipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama a kasasaad ti pamilyami. Siyak ti inaudi kada kami atallo nga agkakabsat. Nakita ken narik nami ti panangipateg ken adu a sakripisyo dagiti dadakkel mi manipod ubing kami aging gaadimmakkal kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo. Ngamin nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idi ket agnanayonan a naragsak ken naornos ti pamilyami ngem nagbiddutak. Ngamin dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman ni tay. Imbaglangan ha, tanapakalmak matla dagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matla ang iti doktor na. Dagijay pusa sa dino ti ayanda. Hello, Ayan, Adrian. dagiti pusa. Anya ka din ti mapaspasamag ka. Kuwa manang. Sige, umawag ak to inton madamdama. Ni mama. Ila man ang birbirukan na. Sige, bye. Sa dino ka di ti ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lolam, sigurado nga adumanan ti aggatang ita. Mapan ko tulungan ni Lola, manak. Mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan nga awan. Nimot papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta, adda ka ng dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay! Mama! Agluto ak. Kalpasan na aglabaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Na, apay ngay nga awan dito iti kaldirok. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mat adagito'y dagiti us-usarag? Ha? Mama! Ay, awan matan dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay nginduling yaw. Agluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan Mama, na. agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto nawatam. Irwar mo ti bagas. Nabannog ka din, amang aywan kada kami kani mamayo. Papa. Tuwa kami nga inutil nga aywan ang anak ko. Sana mawawatan ti ugali ni mamayo. Namaminsan, naungat. Inton kuwan na singpet.
Numaminsan, kumaro, ti kinakabaw na. Siyakmat, dandani jak unayan makangag. Agtulang aksan. Ken, to'y may sa matak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa, kinapudno na mas asyan akon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At dan edad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagaputakas to iti kasasad mi. Kat isakripisyo mo tibiyag wano pagragsakam ka po kada kami. Kasanukan to nito nawan kami. Awan to ti mga iwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay ak lang. Kabailak da ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin a kabailak. Ang mga iwan ka na kayo. Anak ko, kabailak da ito eh. Kung nakalangaro din, Papa. Sana tila pang panunutan nyo. Hala, nagsubli kayo ng tisilid nyo. Tapno makain na kayon. Rabihin. Agiyaman ak no kasta anak ko. Agiyaman ak iti kinasaya at mga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo amapan ijay Canada, kunam Grace. Api nga italaang nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papilis ko. Saan ka di? Wen angam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gaya man ti flight mo. Api nga italaang nga ibagham. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo tan ngay. Adamat trabaho. Asino nga iti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada dito balay? Kabayatan ti kaawan ko. At damot ni Junjun. Isupay lang ti kadwam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun? Kat agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanon to pa'y day tamanang. 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging ga ita. Awan pa'y nabirukam. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat anala ka ti agbirok iti katulong kat? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanan asawa kan anak. Syakmet, single mom. Syak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa? Papa? Anday ko, anday timak. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadam abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Ay na, makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamat gayam nga agpukis. Malagip mo pa, idubing kayo. Siyak timang pukis ka na kayo, idi. Nasobra nga ro, tinang pukis, idi ka ni Manang mo aros. Kas lalalaki, idi ti pukis na. Ay, permi asangit na. Inong tanak mo't ni Mamayo. Wen nga rod, Papa. Malagip ko. Katawan mi nga rod ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam iti walis, idi. Wen nga rod. Ay, tinawid mo kanyak, ti kinalaing mo nga agpukis, Adrian. Ket mo na, Papa. Nga, ha? Anya da jay? Kasla da nakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, Papa. Uwan nga paiso. Mama! Mama! Laura! Ano tinapasamak? Anyat napasamak ditoy? Mama! Ay na, nagluto pa lang amin ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dinutayan mo! Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ay. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay Mama. Okay? Agkalma kay kuma. Siganti makamu ditoy, anak. Ay, umay kan bakit?
Intan iti silita. Mabiit laeng Mario, agluto akpay. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din. Pare Leo, nakaawag ka ba't? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasunod pa'y. Nangruna, kat inaldaw mo tin asumrek ti boss tayo. Masapul asumrek ka inton bigat. Iti kasta. Saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo ta pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti dayto a kumpanya. Sayang talaga pare. Agam, talaga asa anak pa mabalin nga agsubli ti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumamat ti agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto akpay laeng. Nakaluto ako, mama. Isungarod amangan kayo. Subuan kayo, ah? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy na ita. Ha? Toy. Saan, mama? Siyak bang subo ka na kayo? Ala, agnga nga kayo ta subuan kayo. Naimas tin luto ka masina. Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat timangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantay og pasyar iji park. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso. Mapantag pasyar. Promise. Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen. Sige, mga nakon. Subuan nak nga ruten partakam. Mga nakon, tamapantag pasyar. Wen, mama. Antoy, oh. Nagimas tin lutom. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta. Adda pamigsayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa ka diti kanayon apa nagpasyar tayo idi dito'y apark, Adrian. Una pa. Igat-gatangan na kami pa nga rod iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga rod. Nakaar-ariwawa idi dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritit. Uwan nga rod pa. Kasla ka ano lang dayda niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Ada aso. Alaan tayo dayta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dayta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dayta. Aso. Awan pamilya dayta nga aso. Pakanon tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan. Okay lang dayta, mama. Ala, umay kayo, papa. Mama, lumugan tayon iti kotse. Agawid tayon. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, adda kadwam amangaywan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka matta nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang manang. Iso na lang tana ikatakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Amangan no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanan. Jakmet nga minunay rumrumar. Jakmet la mausar. Sayang lang. Masapol mo ka di ti kwarta? Nayunak langan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no adda kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mula ang dayjay oposisyon. Okay ak lang kunak mat manang. Talaga kasta. Masapol nga isakripisyok ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasjay mo ta talaga, sana ya.
Priority tayo, dagiti naganak tayo. Ngamti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni Manang Grace. Ha? Mama, siyak day toy. Ni Grace. Kumusta kayon, Mama? Ay, Awanan. Di na ko namam mo ni Mama. ay, talaga akasta, Manang. Siyak tupay akanayon, akadwana dito, ikan makita na. Di na kamam mo. Da kayon tulakid din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga, ading ko. Saan tayo mat anagayatan, tikas to'y mapaspasamak. Wan ka di, Manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akas to'y tigasat, dagiti dadakkel tayo. Okay. Husto na, sweetheart. Kalma lang, Wen. Sorry. Pasensya ka, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni Mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adakan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Katapno di mo mat ko na, siya kunti mang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama stress? Anyat kahit mo asawan, Ivy. Ay wanam ni mamam, taiwanak matibagik. Saan ko a-deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko mamat akas ta, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da itoy. Please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello! Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito eh. Apay ka di, Uncle? Apay ang kastoy tilangan ni Mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa eh. Apay, di mo ka di maangot, ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Uncle, isungarod nga inuray kayo. Diyak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Diyak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit tulakid din ti sa bali a tao. Isungarod nga da ka dito eh. Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na laang talaga adyak pa'y kabalan adalusan ni Lola. Banbantayan nga. Kat no day tamot lag, cellphone ta sa sikaswam. Inton ko, alak day ta cellphone no, te barsak kon. Anya matan, bakasyon mi nga rod, isa rumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumaket ni mamim, kat kastoy ti agbalin akasasad na. Apay, kasta ti ibagam ken kwa na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito eh. Ugasan ta ni lolam. Darasam. Kun, Uncle. Saan? Naglamin. Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay lahing. Wen? Saan? Diyak kaya tagdigos. Ay, naglamin. Diyak kayat. Sana mabalin, Mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kayat ko naklagarudan. Diyak kayat. Naglamin. Diyak kayat. Mama, please. Luambom lang ko, ma. Nabambanog ako na. Yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen,
Siyang ni Adrian, aburida ng anak mo, mama. Sorry, mama. Papa, itulod yun ni Mama iti siladyo. Umay ka, Laura. Mapatan iti silid tawan. Iti kasta, makainanakan. Okay mati blood pressure ni Mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas dakin ni Papa. Surusurutang kadimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni Mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang, aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Adda ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, katwen lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid itiwen, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, kan ibagayo kanyak. Tungtung palat. Adrian, Sige, ado pa iti aramidak, manang. Nagsarita kamin kanimanang Susan, Adrian. Siya kunti makaammo iti sweldo na. Isungawan rumbang apagdanagam. Nangina, saan na bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni Mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni Mama, ni Manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumuta ni Mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga iti ammo tayo. Amangan mo't no agkasundo da ka ni Manang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay, Manang. Saan? Diyak kayat. Diyak kayat. Ah. Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak. Mama, apa yan? Kalma kailan. Diyak kayat! Aday wanak! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apay, Manang Susan. Anya ka di tinapasamak. Ay, kuha sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ije likod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timmaray matan, sir. Basta diyak kayat! Diyak kayat no kulak diyak kayat! Agungutak na. Sige. Ang kalma kailang, Mama. Manang Grace, baliwan to lang ti umawag inton madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon, sir. Jak sa maanusan ti inayaw. Ha? Ang karugrugi lang, Manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Jak kabaulan. Amom, adda anak ko a lalaki. Nakatataer. Mabalin na ti ag artista. Nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kanda tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar iti park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kan kwa na. Jay mangaywan, kan mangayat kan kwa na iti kas iti panagayat ni Mama na kan kwa na. Ipatpatag ko unay iti buridag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka diti agan na. Amok adinak to iba ti buridag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian. Ti anak mong ipatpatag mula unay. Amo, Mama. Ano maminsan, kahit punti sumuko. Damdamagak iti Diyos. No apay asyak pay.
Apaya siya pa'y timasapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin na malagip ko ti amin a sakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin a panangipatag, ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo, nang runa itataka sa pulandak. Aramidak daytoy, sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di, gapo tayo patpatag kayo na Mama. Adrian. Wen, Mama. Siyak nga Rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Kat di kanto pulos baybayan, Mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatag ka unay-unay. I love you, Mama. I love you too. Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan, ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak, an naaddaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan, agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda, awanak met abiyag ita dito'y lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kumaiti at atidog nga anos, tapno ay wanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Ken ka pagayam, Adrian. Dayawon ka unay pagayam ko, may saka apagwadan nga anak. Nadaras ti panagtulid ti panawen, nagbiit nga aglabas ti aldaw, bulan kantawan. Ababala ang tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ipaay tayo nga rod ti oras tayo, kadagiti dadakkel tayo, kabayatan ti kaadladapay dito'y abiyag. Ipakita kan iparik na tayo, nga ipatpatag tayo ida, tapno awan to ti pagbabawyan tayo, intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Adrian, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.